ke tsona diswantšho tšeo di hlotše go hlakahlakano go ntwa yeo e setse go e fagile magareng a Ukraine le Russia. Maafrika borwa ao a šaretšego ka Ukraine ba leka go tshabela dinageng baagišane di etša Poland moo ba swarago bohlaswa. Afrika borwa e tshwetše taba yeo ka mare. Motseta wa Ukraine ka Afrika borwa o re ba dira tšohle matleng a bona polokegong ya badudi ba naga ya Ukraine. Go le bjalo sehlopha sa bana bao ba bitšago Children of Fire ba hlwele ba dira ditšhupetšo tša khutšo ka ntle ga dikantoro tša ntlo ya botseta bja Russia ka Pretoria. Our children, many of them have been injured in war zones. They've been injured by soldiers. They are very aware of what war can do. Go le bjalo Moscow e re Gare go faga ntwa ya letsogo kgaoga. Both sides need to be listened to, need to be understood. So what we're trying to tell these children and to all children of the world that Russia was forced to do this. We didn't come there by chance or by our desire. We want to stop the war. Ge ntwa ile Gare e loya bontši wa batho ba tšwelapele go loba maphelo a bona ka Ukraine.